Politikapi, empresapi, yachana wasikunapi, umalliqkuna anchuykusqaku. Kamachiq warmikunawanmi mujer y bicentenario nisqanchik huñunakuyta qallariykusqaku. Marianela Ledesma Narváez, Tribunal Constitucional wasi kamachiq, kay huñunakuyta hisp'ichisqa. Chaymi qallarinapaq rimariykamusqa allin. Anchuykamusqankuta napaykusqa. Atiqninmanñataq Perú suyu kamachiq Francisco Sagasti hatun willakuyta chayachimusqa. Ledesma niykamusqa kachkansi normas jurídicas nisqanchik kamachiykunaqa warmikunapa derechunta amachanapaqa. Aswanja aslllas kachkan llamkaykuna políticas públicas nisqanchikunapi. Chayllachu mana llaqta runakunam yuyayninpi tikrasqa kananku. Chaynapi ancha amachasqa kanankupaq. Puklawmantañataq Francisco Sagasti Perú suyu kamachiq niykamusqa llaqta runa hinam munachuan hamuq watakunapi Perú suyunchikqa llamkayninkunata hisp'ichinan género, inclusión hinallataq diversidad nisqanchikta takyachispa. Mujer y Bicentenario nisqanchik huñunakuytam Tribunal Constitucional wasi ruwasqa IPAE Asociación Empresarial, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional Afín, hinallataq Gender Lab wakichiqkunapa yanapakuyninwan.